কাৰ্বি শান্তি চুক্তিৰ সময়ত আমি কাৰ্বি ভাষাকো অষ্টম অনুসূচিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মাজত এটাই সমস্যা আছে যি বিষয়ে কাৰ্বি লামে তামে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব সেয়া হৈছে যি আমাৰ 8th শিডিউল আছে এই 8th শিডিউল হৈছে ভাৰতৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতি ভাৰতৰ ল্যাঙ্গুৱেজ গতিকে ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্টটো ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কাৰ্বি ভাষাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইংৰাজী হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট দেৱনাগৰী হ'ব লাগিব সংস্কৃত হ'ব লাগিব হিন্দী হ'ব লাগিব বঙালী হ'ব লাগিব অসমীয়া হ'ব লাগিব যি হ'ব লাগিব কিন্তু ভাৰতৰ স্ক্ৰিপ্ট হ'ব লাগিব এইটো হৈছে 8th শিডিউলৰ মেন্ডেট এই বিষয়ে আমাৰ আপোনালোকে যদি সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচী চাই কোনো ভাষাৰে স্ক্ৰিপ্ট ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত হোৱা নাই আমাৰ যি স্ক্ৰিপ্ট হ'ব থলুৱা স্ক্ৰিপ্ট আমি ল'ব লাগিব আইদাৰ কাৰ্বিসকলে নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বা আমি অষ্টম অনুসূচীত থকা ভাৰতীয় স্ক্ৰিপ্ট আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মই ভাবো এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি লামে তামে আৰু কাৰ্বি বিদ্যুৎ সমাজে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কাৰ্বি ভাষাক অষ্টম অনুসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰো অৱশ্যে এয়া মোৰ পৰামৰ্শ এয়া মোৰ কোনো অনুৰোধ নহয় এই বিষয়ে কাৰ্বি ৰাইজৰ যি চিন্তাধাৰা তাকে আমাৰ চৰকাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ ইয়াত কোনো বক্তব্য নাই মই মাত্ৰ যি সংবিধানৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোকহে ৰাইজৰ মাজত উল্লেখ কৰিছো ইয়াৰ উপৰিও Welcome our media friends for taking their time and allowing us to give this news bites. Well, today on 24th of March 2022, our Honorable Chief Minister of Assam, Sri Dr. Himanta Sarma, have came to in West Karbi Anglong district to attend the 30th annual conference of Karbi Lamet Amai at Tongkasapo at Tongkamuka. Well, during his addressing to the public, to the general public at the Karbi Lamet Amai annual conference, he have stated that if the Karbi language need to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution, then the Karbi script should be written either in the Assamese, Bengalese, Sanskrit, or in Devanagari script. So we the Karbi Student Associations vehemently condemn such statement because we the Karbi Student Association will never escape any kind of script imposing on Karbi language. The Karbi Student Association have been struggling since 1960s for the implementation of Roman script, and for that purpose many our Karbi youth and many our Karbi Student Association members were put behind the bar for the implementation of Roman script in Karbi Anglong, in Karbi language. And we the Karbi Student Associations, through this medium, we would like to appeal to government of Assam, the Karbi Anglong Autonomous Council, and also to the government of India that we the Karbi Student Associations will never accept the Devanagari script or whatever script that the government would like to impose on Karbi language. And also Dr. Himanta Sarma, he have stated during his address to the public rally that it is the mandate of the Indian constitutions to write use the national script to include Karbi language in the 8th schedule. However, when we look into the Indian constitution, there is no such provisions that if a certain language need to be included in the 8th schedule, then it should be the script of the of India or other regional script. It is not written and category. It's a lie that the Chief Minister of Assam that he is stating to the public. When we look into the constitution, it has not written from our. Indeng thongkep Karbi Lamet Amai Dongka Sarpo lagi nijang Karbi Anglong along si patuponik lo.
labangso amelong pini bangke tharepo inkorapli arnilo lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang labangso melong bangke alhi sarpo man nang chetong dunlo labangso alhi sarpo man long nang chetong dun pen alang li raraphan kapacini tekang han kang bangke penangan alam do sitame lasong bong penabangke Karbi akhai tu manta methang alam ki do lapen script manta roman script si nang che song si nang long lo laso posi alang li ki pu bangke it sidulo long yong si thaponang ji pulote Karbi atu mabangta kupine Hindi tang ho Sanskrit tang ho Devanagari tang ho Bangla tang ho lapen Assamese lason si mane jok dunangji thap dunangji pusi alang li kipu laan si it sidulo bangke thapon longji lapen it sidulo long bangke klangdun po ba dopo pusi pu same nilitum Karbi lo chali song pentan nangche song lo labangso roman script aphuthak ke Karbiang long rat ka dugo we tami lasi nilitum Karbi lo chali song tripi ahin ben bang alang li Dr. Himanta Biswa Sarma kone condemn lo athema lake ilitum 1947 itu mah det celong det pen lapen 1950 aningkan malom pen si Hindi speaking itu bangke rastro bahasa pinjong ni Hindi alama bangke laso posi bang thubom lo la non Bihar Uttar Pradesh malam lapen aku 1964 api bangke lapu North East lapen South Indian anathu bangke official language bangke Hindi bangke kroikre laso posi 1964 api bangke all India labangso anti Hindi speaking atau bangke pilo roman script bang sinangji pusi mata areng kalau alam bang sinangji pusi nang diman lo lasu pena bang si non piniar ni bersama rastro bahasa Hindi bang kenapa coba pusi mana ini tim beta cinilang piniar ni anta lah bang guna kuri dalang lasu pusi South Indian le puna North East atau bangke akaprek akai alang itu alam pen mata alam tu strip pen kecali bang kasih sak katura doko laso posi North East le langdam same pu Meghalaya lapen Nagaland le puna Manipur Mizoram lapen Arunachal Pradesh same ame thang atum alam bang kitu same script bang ke roman script si alang itu bang ta pilo nang tok lo nang chali lo lasinil tung ke bang tu bang ke kupi polo nil tung Karbiang long a district mate Assam long rilong dudun kok aposi mane nil tung bang ke roman script bang tok long idapo lason tong expuji huma lasi nilitum komantuni bersama kroikre lasi kebang jilangar ni bangke la it sidulo ke thapon veke bangke kenang sorlo athema me thang alam ki